Bishop Ben muthenya wa ira nĩarekire ũndũ ũramakia andũ aingĩ thutha wa Gen Z kũmweterera magĩthiĩ thabarĩ ya gũthiĩ kwa Mama Gift, na kũrĩa eranĩire atĩ overtrack ĩrĩa ĩgathiĩ na sound nĩ yake na atĩ nĩwe ũkahunjia mũcemanio kana gĩkĩgomano kĩu kĩa Mama Gift. Ĩndĩ ũndũ ũcio ndũnekĩka. Andũ mararigwo mũno nĩ atĩa gwathiĩ. Othe maragĩa na ciũria na marenda anja. Ĩndĩ JCM ĩtongoretio nĩ Mũthee Kiengei wa Gatũria kana Pastor Ben nĩararutire ndũmĩrĩri na ĩratigire andũ mamakĩte na kuga atĩ nĩarĩrĩtie na nĩarabangĩte gũthiĩ, no ĩndĩ mĩario ĩho yaririo nĩ Gen Z nĩramũgiririe gũthiĩ. Gen Z nĩmarĩkirie kuga atĩ matirenda kanitha kana ateti nĩamu andũ acio maroka makadivert attention na gwatuĩka nĩo ene mabandĩte kana marũgamĩrĩre mũcemanio ũcio. Pastor Ben nĩarĩkirie kuga atĩ ndangĩretĩkĩrire gũbuata Gen Z athiĩ agathũkĩrio rĩtwa. Tareke tuigue ũrĩa araugire. Kwa sababu kanisa is under the government of Kenya. Wananchi walio hapa sio wangu, ni wananchi wa serikali, na ndio maana Mackenzie amefungwa kwa sababu waliua watu wa serikali Shakahola. Are we together? Waliokufa mikononi mwake ni watu wa mkitoka pale nje, nyinyi si wa Kristo, ni wapiga. Are we together? You have to understand these things. Sasa mimi nikaona Bishop Ben hataki tena kujipaka uchafu. Nasitaki kuhusiana maneno na hata nyinyi simlinipata kwa compassion. Na wale watu walisema tusikuje, tulishinda hapa na nyinyi siku mzima. Hata kupanda kwa madhabahu waseme wamepeana 100. Hata kwa kina huyo Kaluma hao walisema tusiende kwa kina Gift, hawakwenda. Sasa sisi tuko na mchango yetu. After mmetoka kwa Mama Gift, sisi kama kanisa tutaipelekea Mama Gift kwake nyumbani. Lakini leo sisi hatutakuja. Mofa nafikiria atapita hiyo atakuja, lakini Bishop Ben sababu tu ya usafi wa mambo na kuweka mambo wazi, tulifeel tumekwazwa. Sababu sisi hatuombi kitu kiwe chetu, tunaomba tupe aliye na shida. Sisi ile siku tutaenda kwa Mama Gift tuone anahitaji kisiagi, tutamuombea, tutatafuta pesa, na hata saa hii tuko na pesa yetu ile tunatoa kwa kina Gift itakuja na Mofa. Lakini sisi presence yetu itakosekana ili tuheshimiane. Sababu mimi niko kwa compassion na nitaendelea na nini? Lakini kujibizana na mtu na watu sisi hatutaki, kwa sababu hatutaki kujipaka uchafu tena. Na maybe hao watu wako katika group ya watu ambao hawapendi JCM na hawapendi Bishop Ben. Si ni vizuri kutake care. Lakini leo nimesema hatutawaachilia, tutawachukulia mabasi. Mwiroreri wakwa nyendete ndukariganĩrwo nĩ kũhutia horo wa subscribe tũtwarane twĩ hamwe na ũhihinye gakengere twekĩra video yako wa mbere kuona. Njĩtagwo Gĩtaũ wa Ngwaro.